الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وإمام المتقين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، na palanggungan si agama Islam wa ta'ala bukdialan kita bito ni ini setiap-tiap kita bi paten serta pakale amban sini-sini ng ngurungan kita bi sadakah himumungan hap magmumpaat si kita bi dunya sampai in ilaw akhirat. Murah-murahan mangpain paniya ni si kitabi kasinahin sampai sondong iyan pabahi kitabi iyan palihalan magtuntut ilmu ininen manjari may umat Islam gay ni pataha tila si ilian sinuisuihan kitabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahab-hab suwi-suwi duk amban iyene suwi-suwi ilian niya tumpukan atawanin qauman dehellu amban iyene kitabi atawanin dehellu amban panghuta bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaumatagan siyan kahalubiluhan duk kasusehan atawanin musibah ubus pinalihara siya Allah subhanahu wa ta'ala atawanin pinalapas siya Allah subhanahu wa ta'ala uwas amban iyan sa amyaan pamakureh tuju Allah tabaraka wa ta'ala si sabab hinangde iyan mahaplay manjari iyan mawdu'ten si sangim ininen manjari alenante man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min atawanin at-tawassul bil a'mal as-salihah. Iyene sine-sine inambanan wa inehin karena Allah subhanahu wa ta'ala ubus ginantian Allah tabaraka wa ta'ala hape inamban ilian atawanin at-tawassul bil a'mal as-salihah pamakunu si Allah subhanahu wa ta'ala ine iyene sa amyaan supaya kau ligtas ang bankemon sabab inangnu ine painte nian mahaplay may umat Islam in Allah subhanahu wa ta'ala sinugataan niya bangsa mu'minin dukto وإن فإن الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Kulang maglabi معنى sin ayat in Allah subhanahu wa ta'ala ininin tampal at manamalan benal ng sisine-sine magmatuyo atawanen maglugto bangsa inge pakaeddo na inkahapanin pinamuraw Allah subhanahu wa ta'ala siya atawanen sine-sine mabaya magtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinaupikan iya demikian nen si sine-sine maglugto bangsa inge pakaeddo ne atawanin kaumabot na si matoohin si kasaben nalanin bisan pehunit labem nen pinihawe ne
pinamura ni umat Islam. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Tanteed in Allah subhanahu wa ta'ala lumbikit ineme si rapit. Wala, wag na. Sige, utol ka. In Allah tabaraka wa ta'ala Nanood na. jinaya abang dan Wala to. al-ashqalima ma'adhiratuhum walahu tanteed in kami tabangan kami yeneme karasulanin atawanin karasulan kamihin nagna amban Adam alaihi salatu wassalam والذين آمنوا في الحياة الدنيا duk yeneme siyain magkahagad siya si kaallum de petur ta abulak dunya wa niya elaw akhirat wa niya sa'miyaan yene panagame wa Allah subhanahu wa ta'ala si mahapin surga demikian si malaat kasuddahan nin yene narka jahannam wa yawma yaqumul ashhad demikian nin yene sa'miyaan ko ina tasabut tamian yene si elaw akhirat kinahagad wa ene kemon manunjuki suwi-suwi dalam Quran rin yawma la yanfa'u adh-dhalimina mag-anyayahin atau panin manganyayahin yan udhur din atawanin rison din walahumul la'natu walahum su'ud dar niya pain si iliin yan si maanyayalay si manganyayalay niya pain yan la'nat pangurong siya wa Allah subhanahu wa ta'ala alayan yan painte narka jahannam duk ina pa may umat Islam tinagamihan ni bangsa may mu'minin si kailum de petur ta bulak dunya iyan bitathbit pinatattap Allah subhanahu wa ta'ala gay gengo gay hodjog in iman den in pamarat saya din tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk gay gengo pag iman din duk pamarat saya din amban iyan fitna luon na fitna sa amiyaan si agama duk fitna si ina-ina gay usa in pangatian manusia inin paatag in fitnahin sumagwaanin in pikilan din in pangatian din in sa amihan kakahinang din ga'ma si usa yan amban aturan pangandaakan ng Allahu subhanahu wa ta'ala demikian nin pangandaakan do isab yan pa ito si pangandaakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ini parman Allahu tabaraka wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fi al-akhirah yudillu Allah patatap Allah subhanahu wa ta'ala yan may siya magkahagad magsabennal magsampurna tujuiye yan bisara toot duk bisara tatap gay magkapinda si kaalum de petur ta bulak dunya kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah demikian min sampai si Allah akhirat ga'niya katalewande duggay si lepas iyan wa yudhillullahu al-zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha ubus yan may siya isab malaat pas kasuddahan nin ilepas Allah subhanahu wa ta'ala mi'a manganyayahin duk mi'a sa mi'an malang pasin wa yaf'alu Allahu ma yasha duk syarta
hininang Allah subhanahu wa ta'ala si ine sa amyaan ine kabayan. Ine pa may Matusok ka man. Islam tinagamihan Allah tabaraka wa ta'ala in mu'minin ine dukkaeluman tanam, dukkaeluman hap manamalan si dunya duk damikyan nen si ilaw akhirat ine surga ne ine surga Allah subhanahu wa ta'ala ko ine pa inne man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pa Allah tabaraka wa ta'ala sinasine makahinang amban kaam hinang makasulot hek kamanamalan hinang makasulutin pataalok si agama may umat Islam damikyan nin si dunya ko iyan do isab amban kalallah amhan ta'ala magsaben nal pinabao Allah subhanahu wa ta'ala iyan ang Quranul Karim bisar Allah tabaraka wa ta'ala duk damikyan nin magsaben nal do isab iyan si panghuto Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraakan Allah subhanahu wa ta'ala atawanin rasulne fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah matanin teed pailum kami atau pakilum kami in aailiin duk kailuman hap manamalan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk damikyanen tungbasan kami usab ini meesiin duk tungbas hap ini manamalan si ine bakas tahinang wa'de maturita bulak dunyahin. May umat Islam pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat wa Imam Al-Bukhari damikyan ng Imam Muslim si kitab deh aman Ibn Umar an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala alayhi salatu wassalam intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Aman Ibn Umar kinaridaan Allah subhanahu wa ta'ala kaduangan siyain amma ni anak ni Abdullah damikyan ng si Umar radiyallahu ta'ala anhuma kaduangan siyain nuksarta misra. Kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya tahala talungan atawanan talungan sa amyaan tudyo lahat gay na katauhan tebangtungan patudyohan din sumagwaan paluwas si ine may aaininen pagsakay sa amyaan in kahantang din ulan hipmiyaan ubus paten na atawanen pasaindong it ini aainin gaan niya kapasindungan de dawen uyat sing la silong lay gay siya gumawa dukga niya aailinganan dukga niya yun ang mga ini painte nga tauhan siya bang payam te may umat Islam ga niya pamulayan te balik dukga niya pamangkuhan te tabang malingkanin yan Allah subhanahu wa ta'ala dukga niya pabalikante dukga niya pagmunakinante malingkanin yan Allah subhanahu wa ta'ala yan malappas sin mano siya si ine-inene yan si kahalubiluhan tuwa ta bulak dunya ininen yan Allah subhanahu wa ta'ala mamalappas iyahin kaya na parman Allah tabaraka wa ta'ala أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا
qalilan ma tadhakkarun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sinabta ay tarta malappas siyain amban kabinsanaan amban makamula si barang duksarta ngahinangan siya at awanin mapanjarihan siyain ummatan ba'da ummah amban ummat tudju ummat ini turat tak mulak mananap ailahum ma'allah ini niya ke panuhanan tabi to niya ke ini panuhanan sadili atau niya ke panuhanan sakutu Allah subhanahu wa ta'ala qalilan ma tadhakkarun kulang teed iyan makapikilin kulang teed sa amyaan iyan makaisebin kulang teed iyan miyaan maka eseb painte iyan si waktu ilian meka ta eseb manusiain bang iya dem kasigpitan bang dem kakinan sa gapne kam iyene meka ta eseb in Allah subhanahu wa ta'ala iya sali du dialem kaduhayan duksari du yana dialem kasigpitan ubos bang payamte yana si ayat Allah subhanahu wa ta'ala binasate miyaan amma yujibul muddarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun ma'nanim ay man huwa الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه ينسينا بأنت mamalappas amban kahalubiluhan lay amban kasigpitan lay gahip niya sa dili yani amban Allah subhanahu wa ta'ala manjari tu si ituan urungan tekam dambua men kisah ubos dialam nen kisah pe wa tasabbut pa ente al-hafiz ibn Asakir si tarjama niya dambua lilla alennen atawanen taswisui amban pa inte yan Abu Muhammad ibn Daud ad-Dainuri atau ad-Dinuri dambuan lalla ininen misarah kanian kun pa inne diata yan himar atawanin diata sa mian donkey amban Dimashq ko may pa inte Misr ano mian in Suria إلى بلد الزبداني تجو lahat pa inte in الزبداني ubos niya ahip pasakay si ako niya pa ina pasakay si ako dambua elew iyan elella ubos binuo ko ni amban iyan lalan ga bakas kalumabayan lalan ga bakas kalumabayan sinorok ni jawa de duksar ta misara inin ininen si waktu tapit ne pa inni naan ne ko si ininen bos pagtoy pain ko gay pain ko katauhan ko bang intag na ininen duk bang intag na lahat ininen bos pagtoy pain ne tapit na bekite dakyo pain ne suse si waktu atawanan si waktu siya lumabay amban lehak pagpayam ni iyo hati sakyanan ni malaihim tolang sakyanan tolang aamatay ni ma'nanin to si ito pinapatay pa intalay duksarta pa in pareheng kyo inantaran ni ingket kuraanin atau ingket ni an himarnin sampai pinaduain niya naubos pa in ko si ko ito ina kinabayaan mo si akuhin bang kinabayaan nun pangarta eddaon ni kemon pangarta ako yun damikyan nen yun donkey yun eddaon ni tawan ng himar yun gana niya labihan nun si ako si kao ni bango iyan in kalagihan nun ubos inasambong nen dumain ilian in kalagihan kun
Dumain ilien in kalagihan kun hadja sumagwaan sampay kao masikaw subay yun sa amyaan mian papatay ko. Sangat-sangat mag-discuss pa ini palakis kayo. Si kuya ito pa inasal papatay tayo kayo. Na okay pa ini. Bangsa upama papatay no ko sa urunganon ko ng buwa hadja atawanin dasa saat hadja mako ko tudyo Allah Ta'ala atawanin ng bahayang hadja ko pagtaggalan ko yun matay. Nakatawanon ni dalam bolagin pagiga na niya harap ni paghangad ni besi atawanin kela ang bandiyatain pagtundok ni bulak ga na niya sa dili pa inni matay ni hati ko na ang sininin sumagwaanin pa inni si ko ito ng bahayang ni pagtuy pa in ng buwa aamian gayro pa inni magumpat si kaon sa bahayang nguyen asal matay ro kayo ini waktu mainin na pa inni gani asa ni sumagwaanin ng bahayang tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau na pa inampun yene 2 sekund bang ne ko papatay no si waktu main ininen. Sakay sa amiyaan ng bahayang ni patihain at pagpuas na patiha lay ini ayat ubos taes sa buhay in ayat ininen dumataes sa buhay inin amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su' ويجعلكم خلفاء الأرض أعلاهم مع الله قليلا ما تذكرون. Iyan pag-ayat nin. Pagsakay sa amiyaan, song iya salam, ubus, magkilahap sa amiyaan. Pagpayam ni hati, iyo hati, tolo ni budyakin, yan ay dambuwa aamyaan. Pagpayam ni pipa diyata, parita bid, niya hati aalai magmaskara, duk kelaan duk budjak ni pa inte ini pangudjak we ni ini song mga patayin kanal nen magkilahap ni amyan mangayangan ihin pag song iya salam pagpayam ni hati yu hati Anak malipas yan. ba ni ini song mangusa iya mian song mga patay iya mian naubos pa inni wa ikaw pa inni tuo ini mian salaban nen hangkan kyo tapitu Gas na. pain ini malaimian sabutin si tafsir Ibnu Katsir paman bisa sa mian in story ininen tawanin supaya niya in marji'nen kalu-kalu ko magkamali sa upama sa paman bi niya painte mian koreksyonan ni atawanin matawa ni pain ni pito ko pain si sinesine iyene maku kalagihan amban Allah Subhanahu wa Ta'ala aku pa inni daraakan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mian aku pa inni taraak ini mian mapituhin ini mamono dambuwa pa inte ini amian ini pandak sin qissah ini si ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sadi pa inte amban ini ma'nane tasabut Ibnu Katsir ko tasabut atan sin mian isab ينسي آياتين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله من جرم أمة إسلام إن أتلغن إنين magpikilan mayam hapdangan ga dunia pakai doan pikilan ga dunia sa amyaan bangsa ingge yene mian kalumuas din sa tu si ituan paindam buain painne niha ko kaam tamanan yene hap hinangbi ubus ilian pamakute bituju Allah Ta'ala paindam buain nawe na magtawa siya iyan ubus paindam buhain isab kao ko hello namako na paindam buha miyaan tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ato nga ape painne niya painne yene palay pinapastulan no ko sa dambuha pagsakay ubos magtana in aamyaan kabahagian we ko nakulang-kulang ba in bahagianen ubos pagsakay sa iyan
Dumain sa maggangot inaamian pa inagay ko pa inangad do na pagigiro pa inasukat sa paluhon ni. Inambanan mo yan pagpapastulan miyaan. Ubos inhinang mamastulin aton pagpastulan miyaan. Yan hinangnen pa pinabelihan we in miyaan palay miyaan duksarta pameli we kambing baanan kambing taon kambing tagna kulang pe pagsakay tabeli we dambua magpastul aton magpapastul miyaan sampay nahek ka in kambingin duksarta ngeddo ni sab iya mag-aipat sin kambing lay. Naubos tek kahit iyan dapo miyaan palay tagnain dapo pa inte palay binahagian iyan makulang-kulangin ubos pa ko ito dako pa anyayahon pangurungon ako taman bisa in kisa inin si Sahih al-Bukhari duk Muslim iya diretso pa inte yakan ko pa pakuko na si kao. Iyan hakku tagnain dako pa inanyahon. Tinalaw ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos na umat Islam sa waktu sa iyan pagtuy pa dapo men kambingin pa inne. Payamanon pa inne iyan si kambingin daw na pa inaiwan si kao ni. Naubos pa aamian. Lumayan pa kambing kailangan ko. Ine pa usa kyo pa usa ano ko atau usa ano ko. Hinangon ko dagay. Pagtoy pa dumain ko hinang dagay. Sa si kaon iyon na belihan palaynon UN ni sa amyan yene nomo amban pambilihan palaynon pameliwe ko kambing sarta ang hekkane ubos ineddo ne we aamyan kemon sampay pa inte yene mag-ipat in kambing lay naubos pa ne tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang kaniyaan nun bang pa kaniyaan kun ikhlas karena katawan tahati weno indialem pangatayan kun hinang kuyen karena iyene karena dan karena Allah subhanahu wa ta'ala sikwa itu Tuhan kami palapasun kami dukpalwasun kami yene amban dialem lindem loang ininen palwasun kami sa amihan supaya kami tekka pabalik ahli pamilya kami na pag ubos hadyain bisarana miyaan ilukahan ne sisiye da bahagi amban bahagi italuhin. Maananin, gaype siya gumawa. Gaype, yan gumawa, yan pa inte aaininin. Naubos, pagtuipain na si dambuain, paghanti isab kiyoko. Paghanti na isab indambua miyaan. Painne, niya pa ina ako. Niya pa ina ako ruk amma ako. Ubos ako pa magtrabaho. Pag ubos ko amman pagtrabahohan ko kinakanden may masalay na akub sadya duksarta may inuman din mararahin na si siye painte iyene niyan laban tawanan gatas pagsakay mola in aaininen inambanan na in pamilyanen lai sa amyaan hawa pangasebne duk panuhutne in pinturo matattoe duk iyene suy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pangadatan iyene duwe matattoe pag sakay tek kalai sa amyaan iyuhep
mian tuli indue matatoen mian ubos iye magbuo ng gatas. So pamainom siya. Ga binangunan we ne kau takedut. Ga binangunan we ne pag-adat na si duwe matatoen na miyaan. Payam to may umat Islam pa kinakan na binuhan yan mapilihin. Pag-adat na si duwe matatoen sa ga binangunan we na hawa yan sa amyaan sobra pa pangadat ng buha yan aaininin o tampay taabot yan mian subo gawat yan painte duwe matatoen ni humakalik asusune os bu pinainom ne we ne yan painte katasmiyaan serta magsyukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos in anak nen uk andane duwe nen matat toe mian ubos bangka uhnu hiko ilien matuju ta'ala kan kami bangka tauhannu in hinangku ilien karena anu siko itu pagwaon kami yan amban kahalubiruhan ininen duksarta papoleon kami yan hak ahli pamilya kamihin ubos pag-ubos hadya yan bisarana miyaan panggab pinagawa Allah si ge niya gisir guys pag tenede inline pag tuy painduangan miyaan kausap ko ubos pa ina ang buhain niya pa inni anak pong tinaiku anak pa inni sarap kinabayaan we ko ubos gambuha elew makukutuju iye kwe sa kaula-ula iye lela makus andane gene tate karu katawan di ubos ina insa tambuk nen atawan ni ikiyopun dahatus nar wa ako magtarabaho sali du ellaw sangim sali du saong kohap ga na niya halihan ko magtarabaho para hadya umabot iyan isimyaan dahatus dinar pagsakay umabot ni dahatus dinar insin na miyaan pinaisab ibalik tiya na pa ini sinun si ko ito pa ini si kaone duk eddo kune duk pakukune iyan bakas pinakukun si kauhin paggi may kipangurong no ako bangko makasuwa sa amyaan inkanyo payam tebi may umat Islam si waktu song may pasekmed atawanin patapit inambuha aininen kwe painte ka pa matapit iyan maglawlaki bini pagtoy pa indendemyaan ya Abdullah ittaqillah okay ipon Allah tinalaw ko si Allah subhanahu wa ta'ala tinalaw ko si Allah subhanahu wa ta'ala ga niya makakite-kite main ininen atawanin ko ito ininen malaingkan nin Allah subhanahu wa ta'ala ga niya tapok si iye iye kemon hinangin asal masita kita wene tinalaw ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ubos pagtoy taassabuin ainin pagtoy donga amban palaihanin pa inne na umat Islam inambana na si kao na pa inne sin ina dahatus UN ubos mole ni pabalik ga pa inte hinang wene ko kinabunsihan sin sara ina agama Islamin ubos mako na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala bangkaniaan kun pa inne tahati wenu in waktu ilien ikhlas ko karena anu duk ga hinang ko yun sabab katalew ko tudyo kao yun toot ed yun painte in hinang ko si waktu iliin duk sarta in sin dahatos dinarlay asal ikhlas karena anu paggi katauhan no sab din pangatian kun si ko ito pagwaon ni kami yun amban mian lawang ininen pandak bisara may umat Islam pag-ubos hadya bisaranin ininen palukan ala ni inbatumian sarta pagwa ni yun painte miaa telungan ininen ilian kulasa atawanin iyan painte pandak sin yun bisara in kisa ininen gumawa siya yun si sabab
pamakura tuju Allah subhanahu wa ta'ala si hinang di mahapin alhasil ma'nanan to si ituin manjari kyo maku tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang niya hinang no hapted ubos pa inno sabot no in hinang no mahaplay bang kaniyaan kun ikhlas karna ano yan hinang kumiyaan pangurungon ako miyaan bang makahap si ako atawanin ini na pakuno tuju Allah subhanahu wa ta'ala dialem kyo kasigpitan dialem ga na niya makakita kao dialem ga na niya makatabangan kao bisan pesine na umat Islam ga niya makakale suara ga niya makakita kao malaingkan ng Allah subhanahu wa ta'ala masipatikkan si kao insyaallah subhanahu wa ta'ala ilian amban yene bakas mau'id atawanin pangadyaw ko kaam atawanin pangajanji ko kaam yene pabalik binalikan painte yene bisara ilian pegge magbekat-bekat si jaman yene pamisara kumyaan asiko ito may umat Islam ko ihadja taman sa iyan yene may muhadaratin si sangim ininen mawa niya alu may guru sa amyaan nagaan niya ala si iyan saan pagantiun kitabi insyaallah ta'ala mura sa pagbalikan duk niya painte modu sa dili pagbisara anhu wa ta'ala yan tingko bin uksalta ikhlas kitabi kemon amban ako yan painte mangurungan ka amlay mula-mulanin pinasiban ko yan tagna-tagnaanin ginhawaran ko duklaton na si kaam tanda lasa duk esed si ina-ine ko ganta bakas ta usaha kamihin bakas ta tebba kamihin masiru ba kami puma masir ka ang binuohan duk masiru ka ang tinakan bang painte dalil magtakin atawanin magurungin gay ka ang kaurungan kami bang bulawan atawanin pilak gaaniya bulawan kami gaaniya pilak kami sumagwaan bang bisarhap insyaallah subhanahu wa ta'ala magtabang-tabang kita bi duk pakuhan tabi tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kita bi tawfik sar kene paget ni pangatianten bi yene ngahinang hinang makasulot hinang duk bang pain kita bi Allah subhanahu wa ta'ala duk labi-labinan bang hinang syirk tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk demikian bang pain isab kita pinatala wa Allah subhanahu wa ta'ala dan nina Allah alaihi wasallam wa in hajja taman sayan magsyukur pabalik si kaam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.